Dušan. Kope? Moje mama Betko. Kope? Bolest. A da meni više zdravo. A to sam pozdravio. Ani bolest. Pred 15 minuta mi ani tabletki. Ani doktor mi bude pozvao. a ja. A to sam pozdravio. 3 osija. A to sam pozdravio. 3 sam dao. A to sam pozdravio. Niko, ti me tu sveti muž. A njeli pa i bole, ono voli. Ja sam zdravim, ja už možem odsidjeti. Meni sa Krista. A bol zdravý brat. A veľký manor bol požehnaný. A to sa pozdravím mene sa Krista. Teraz to príde. 15 minuta mi nohu lieču. Ja ti debil. Koleno mi Ja teraz Ideš mi to koleno. Nemá čas teraz. Dušan, ticho. A to sa uzdravím Všetko mene sa musíš Krista. pomáhať. Bol zdravý. Ani bolesti nebude. Bolesti bude vyndelo bolesti. A to sa uzdravím mene sa Krista. Brucho dosť boli, no. A veľké ani brucho nebude bolesť. Ani bolesť nebude. A to sa uzdravím mene sa Krista. A to sa uzdravím mene sa Krista. A Pohársky spev. mene sa Krista. Áno, mene sa uzdraví Ježiš. Uzdraví Ježiš. Áno, mene sa Krista. Zdraví jeho žalúdok. Ani nohy. Šamúd mám zdravý. A to sa uzdraví Ježiš. To sa mene sa Krista. Áno, navíš. Žena, toto nohy. Ani nohy nebude bolesť. To národné roboty, tak sa poď požadal. Grešník. Mene sa Krista. Tu sa uzdraví. Veľký požehnaný. Mene sa Krista. Robčo, ako lieči, počkaj. Ticho, veď tu lieči sa. Dobre, ticho. On má problémy s bruchom. Dobre. Mene sa Krista. Uzdraví. Tak to ma nabuchal. A to sa uzdraví. Ale ešte jeho dokne Ježiša Krista. A to mene sa Krista. A to navíš. Roboty. Amen.